Ka school St. Peter's Secondary School khuswai kawai ni gishlem ka basam ya kijing nangjing start kabadon hakaput ka miglaya bat Assam menta ka singi ka arpunyo terik risau kalayo ban plipat ba no ka kamra class bathamai ka balapen mangkerpang lingba ka SRWP scheme ha ka jinglot ka ba arlak tingka. Ya kate ka kamra kelas kabelatai itenat harengkat ke jingerap na ka parish lawan ban plipat ba no menta kasngi da uba Miril Bonds im Emily ka nongpo ko mukongsan ha ka jingedon lang u Father Michael Kongan parish priest ko umden parish Sister Angela Marbanyang headmistress ke St. Peter's Secondary School Khuswai ba Andres Klein chairman ke managing committee bat kiwe kiri rang ba Shushu nalor ketika school Wembley kenong po ba Miril Bonds im ula IT ru ya ka work order ka basan lak tingka lingba ka scheme kaput interstate border areas development program bekindang la shushu ban penbhai jingdan kam ketika school bat ru ula IT ka wei ka laptop bat ka printer shigi bor penyat school kenang bakan pensuk yaki hagi bubon kiliang ha ketika sngi nakaliang ki bor penyat school kila yo ruban rakhe pendan buram yaki kimi ki pa jagi kena school bakum ki kimi ki pa kilong ki bakloi ban IT met ban mensim ban penang penstat laki kun ki kti Ilum bai tiang jongani ke senong kuswai saudong ke bai tenat ke ba gakup ha gakup ke khor jengam ki priang borom pi da ke mensim ke bagende kani ke klemat ke deiru ke kabuk ser ke burupa bagi yo abanai kublai si hajarmu ya ke jingno senyang jong pi kumala barok layong ya ke arlak tengka ha ke ba la penkhai long lasna la penkha da ka jinge tredang rakap ki fadam na paris kham tame ha to por fra glorious bat menta hanni fadam Michael ibara peteng ya ka kam ka ba la mati dai fada bat ibe di fada sakmat jemi kublai si kho ramha yai fada glorious bade fi fada Michael bat kumju khamdame I fa yai ba ibadon hani rangkat bangi MLA jongi ya kajing sebun ke jompi kajing ai jompi kani kin school kani kajing gerku na kamanta jongi namar ba ngidon kam ki kamra kelas ngidon kam sibun ki bengila banle habadon ke school kembala ok mene ngatharai ma pinum smau kendit ba haba bangi yong yaki hangi penpau na do basdang ai ngitip hidan ni pimdan tangba hagani ko por ngaso banong pi yang mungda kunyirang ba ukparu na ka batajongi na martanggi kuan ke benot banong ai kiwe gidum benot banong Tilesi ngaso nga kermen phim su phla ki kun si ong mei penthiet juti nga mei ai penthiet uniform nga bat kum ta ter ai tip ki kimi pa don pisanam don nem tip ta ne ko arni ro kum ta kum ki kun jung pi ai tip ka ho ate ka don ndrei ni duai ba pi phiền nắng
ya saprang hakikam ke jam jompi ba penang yai beten kham tame ya ke jinglong nom ikmat jompi ba kumuk pa pila ban penbiang khniat daga jing trei sitom ke jompi rengkat ba jing trei sitom ke jongi jing imei pa jing pi kani jing don jing kini sister kani jing don jing kini kai ban i na ka banta bangir iwei pi wei ni e je pi ki khana skor ni e je pi ni barang idon hang ni na ka daw ke jing pi ni trei sitom na ka daw ke jing pi tenang trei sitom susu ba sisa dak jing trei sitom jing pi kum ju kan ba kani ka than ko ra jing kala hakini gilai benai tam benta kemudian hakini ke Paris kalau sabun kisong baru kisong jong ke Paris sisa sibun gijing duna habun ke benta jong gijing im gijing ha kani ka thang gijing kemudian gong nagaleng jong garu hakini ki benai ke lendo habado haba jur uslap ngimla ban le dega kali ngimla ban le dega farewell le ban special care ngimla ban le handai ngi habi nya daga kejat dengan pat daga men dak jing surit ngapa nang piru sar mabalai kasurok kalau kepada rengkam kapan roi gong ra ki roi stat ha ke yo ka kot kadai kasurok ngijo yes ngo barbor kasurok kadai ka budlum na ka banta bonra jing stat ya ka yo ka kot lara kasurok ka baha kamut kakam bensuk na ka banta jingi balik banwan khamtam kitu bapang baistam lada kasurok ka baha bagi wei ki baru kinwan daladihi banwan banthit ya kimar kimata bapi penmi nang ni kamut kampen roi stat ha hadin bat kabar bat kembali ke jingdang jing sat te kom hagi di gisni habo kamta poslap sesta ke jong barbor ba ka yin ka jaw ha ka poblong kelas ke hapen penria ikaben ne po bat jur slat barat warga ke yin slap ka bala tel aslam te stang banjau te kom ta ka pen i ba ka building ka dong ka balang kam na ka banta ban yai berhenti ke jing kai ke jing ki ke te dang dam kam sibun ke building hoi la yo ke jing yarap handai na kaliang jong ka paris la pendut khambun ke ba ban i na ka banta jong pi ki khana school na ka banta ka ni ka balang slong na ka bani ka ni ka thang ke jong pi baro ba bangi ngiatre rengkan bat i sa Melbourne tikum tang ite rengkan tumta kala balong kumni da ke jing yarap ke jong pi ngis kem balen shakman pina wara chisu ki dan kam khamtam hagaliang jong ke building ke building ke bala slam da ki poslam tingin dan kam chisu khang ba kan warna sibun kan bensuk na ka banta jong kena school na ka banta gi hikai ban yai ben ka ji hikai ban ke puli dan le nang le shakman the managing committee, school authority, headmistress, father, ya kajing no senyang gitu. Kadi kabakong san hadu kata meni sister ilakran. Barabor habang ithap kti, ngihap thap arkti te kasawagan. Na thap tang siliang kti te fikawe akan bakawe erokam sawa. Dan magatang hap bani trilang. Nagaliang jonga kat kabangala nganira ngalakran ni sister yu pa Andreas Sukasniro. Kat kebanangla gabui kebor kanang yarap ni mong khamtam ha kabe dei bat kapuli kaputi education kajing start kajing sempang kanwan tat nda inyo ya ka jingnang jirsa education buto kajing nang ban kamai kaji banwat ikilat kelenti kajing nang jing start kadon kam ngamut ban ong bagi bompule kim nang ban kamai kim sempang ki sempang Kidon sibun ki bom pule, ki bom yo alat ban pule la mele ki jingduk la mele ki jingbom don ki school ki bobiang, myo ban pule ki por macam dari ki sempang, kinang ban kamai, tu gejuk kaya. Dah ki jingya lenti ki long song snong ki lanang bun, ki long ying ki long sem ki lanang bun, ki kun ki sil ki lanang roy. Kidon ki bakwa ban yo kam sorkar, kidon bakwa ban sengkam lejong bat kam ta ter don kam ke jingnang jing start ke pule ke putih, ban ya rengkat bat ki wei pat. Ban ngam arnatin ban ong ba ki podlok karwi ki bi ki jongi ki lanang kiu ki lanang roy nagapor sakapor ki dei ki bril ki basta ki sempang bat ki batre sitong ban ngi sibun ki jingkela hang ni hagani ke school ngade ban ngakwa ban ai kubli kerpang ya ka congregation VSDB mo ki pala simti ya kani ke school daga maburam
ia kinong hikai kibaladon nadu mensua manajemen kibaladon mensua dan re nadu besimti sister kaladon gijing kelade num dei ba Andreas ba pan bo pi menjur kata kadang ang bukerla basul besar ang kekerla sibun i beci sengka de kelanang kelan ka puasu lanang kiu nagabor sagabor kata keti bengi kwa banti pinamar kata nagaliang jungi kum kinong mikmat wa bengi ke enrollment gabiang hangni ngatran duna ki spa sanpho kidan spa sanpho aspa ngut kindon bi kena ikon pulih ni enrollment gabiang di jingkai ki biang haba piwan ban pan ya ki jingerap himju kentai namarba you have to have a quality you deserve then demand pin hab ban long gi ibit shwa ban ai jingerap dan pan jingerap mentam don i enrollment room don ke school kambaha ikimi pa juju pa school ong ayeng i building ayeng i kan long ma tong ta kata te kamlong ni namar ba phi bila le hal pa ke school ka baha ikimi pa gi shania ai phi gi pa school li phi ini ko alum men sim pa ha era inde komno kata ngadi ko pa ma phi ong ni kuni ma ha ba phi wan ngaso kwen balada phi wan ngai phin le pa ya na phin le pa hawan nga tengah kwen na ba phi wan Barok gisnong mo. Kumukpa ngadon sispa arpu kendai ngut kikun. Sispa arpu kendai ngut. Kita tanggi kun. Yang patnya keren ni kikun kecil kikun kenai. Tanggi kun sama sispa arpu kendai senong ni dan. Yang pat keng kesenong kebalang kiseng samla senglong kemi iskul tal ada kikun kecil kikun kenai. Yang patnya keren ni kita. Ini keren baik tangi sispa arpu kendai ngut. Sispa arpu kendai senong ni dan.